салом бинандаи азиз. استقلال و آزادی نعمت بزرگ و زمینه اساسی برای رشد همه‌جانبه در همه سمت هاست. این دستاورد باعث گردید که امروز ما پیش از همه در سمت علم و فرهنگ تشبس‌های سازنده را عملی گردانیم. آزمون علم فروغ معرفت که امسال در جمهوری صاحب استقلالمان دایر گردیده ایستاده است، محض ثمره و ادامه تدبیرهای موفقانه است که به خاطر به پیشرفت‌های علمی نائل گردیدن جوانان جامعه‌مان عملی کرده می شود. بیننده‌های عزیز، همصحبت ما هستند یاور کافدره فیزیکای هسته‌ای فاکولته فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان سرویناز لطیپова. خوش آمدید. می‌خواستیم سراول از نتیجه و ثمره چنین تدبیرهای علم‌دوستانه در جمهوری صاحب استقلالمان چند سخن می‌گفتید؟ از نتیجه چنین آزمون گفتنیم که چقدر خوانندگان ما، چقدر دانشجویانمان و نه تنها اینها بلکه دیگر ساحه‌هایی که در جمهوری فعالیت می‌کنند شوق و رغبت آنها نسبت به خوانش به کتابخوانی زیاد گردیدند. پیش از همه شوق و رغبت جوانان به علم‌های دقیق زیاد می‌گردند. آنها مثلا می‌خواهند که خود را معرفی نمایند. وقتی که در دنیای علم وارد می‌شوند، آنها همچون بر یک مثلا راه می‌روند که آن راه آغاز است و انجام نیست و در این راه آنها بسیار چیزهای شوق‌آور شناس می‌شوند. بسیار چیزهایی که به آنها معلوم نبود معلوم می‌گردد و آهسته آهسته آنها می‌توانند که پورا به همین راه انتخاب کرده خود روند و دنیای نوی را در آنجا دریابند و آموزند. من بسیارتر آن را مشاهده می‌کنم که باید به خوانندگان و دانشجویان ما باید بیشتر امکانیت دهیم که آنها عقیده خود را، آن ایده هایی که دارند آنها را کشاده نمایند. مثلا ما آنها را دستگیری کنیم و آنها فهمانیم. اگر در جایی که مشکل باشد ما باید با آنها بگوییم که مثلا تو همین راه انتخاب کردت را میتوانی باز وسیع‌تر نمایی. برای این از بسیار ادبیات ها استفاده برند. مثلا خودی آنها میتوانند تجربه گذرانند. وقتی که آنها بسیارتر تجربه گذرانند بسیارتر کشاده میشوند، راههای نو را مییابند، بسیارتر میتوانند ایده های نو را پیشنهاد نمایند و آهسته آهسته ما میتوانیم از یک سطح علمی که حاضر داریم به سطح بالایتر گذرانیم. برای این باید جوانان، برای این باید خوانندگان این را درک کنند. وقتی که درک کردند کار ما آموزگاران نیز آسان می شود، فهماندهی ما نیز آسان می شود و ما می توانیم بیشتر به موفقیت نائل گردیم. و این همه از نتیجه آن می گوید که ما می توانیم که چنین آزمون ها را بیش و بیش نماییم و علم تاجیک را مثلا پیش بریم و در عرصه جهانی معرفی نماییم. برای تربیت جوانان در رویه علم دوستی پیش از همه باید آموزگارانی با سلیقه مسئول باشند. شما که خود سالهای طولانی به شاگردان از فنهای دقیق درس میگویید، البته بارها این عقیده برایتان ثابت شده است. در این مورد چی نظر دارید؟ وقتی که استادان مسئولیت بلند حس نمایند، آنها از تمام تحت دل کوشش می نمایند که به جوانان آموزند، به شاگردان خود هر آن چیزی که آنها می دانند آموزند و این هم به واسطه یک غمخواری استاد نسبت به شاگرد می باشد. برای همین ما استادان یگان چیز را از شاگردانمان دریغ نمی داریم. در همه حالت تیاریم که به آنها کمک نماییم، دستگیری نماییم و پیشرفت آنها پیشرفت ما است، پیشرفت ما پیشرفت ملت است، پیشرفت ملت این پیش از همه پیشرفت تاجیکستانی عزیز ما به حساب می‌رود. مثلا سالهای پیش اگر کسی به فاکولته فیزیکا، به فاکولته متماتیکا، به فاکولته هایی که در آنجا علم‌های دقیق آموزانده میشن کمتر بود، لیکن نتیجه ها نشان میدهد که طول سالهای آخر آنها با خواهش خود به آنجا داخل شده میخواهند که چقدر مثلا در همین ساحه فعال باشند. پیش از همه آن مهارتی که دارند در اینجا نشان دهند. مثلا هستند دانشجویانی که به اختراع کاری مشغولند. از مکتب میانه مثلا آنها یک ایده دارند و در دانشگاه آمده آن ایده های خود را عملی میگردانند. مثلا در دانشگاه آنها به تمام قسم های علم های دقیق که برای
барои пешрафт барои мутахассиси хуб шудани хонандагону донишҷӯён зарур аст. Мо бо таҷҳизотҳо таъмин ҳастем ки онҳо дар он ҷо корҳои лабораторӣ мегузаронанд, ягон навоварӣ пешниҳод намоянд, пеш раванд. Ин натиҷа нисбат ба солҳои пеш хеле ва хеле дар айни замон ба мушоҳида мерасад. Агар ки устод ба дарс бо тайёрии хубе, бо идеяҳои нав биёяду вақте ки бо як осонӣ тавонад ба шогирдон фаҳманд, шогирдон ҳам дар худ ҳаваси зиёд пайдо мекунанд. Мо омӯзгорон фикру ақидаи онҳоро дуруст ба худ қабул намоем ва ҷиҳати хубашро ба онҳо фаҳмонем, ки онҳо ҳис кунанд, ки ман албатта ин корро метавонам, аз уҳдааш мебароям ва ман барои дуруст рафта истодам. Масалан, дарс даромада донишҷӯ мегӯяд, барои чӣ ту дар парта шиштӣ намеафтӣ? Вақте ки ваё ба савол додӣ, ваё ба албатта шавқовар мешаваду мехоҳад фаҳмад, ки барои чӣ. Аудитория агар нигоҳ кунем, кондитсионер ҳама вақт болоба мемонад, батарея дар поён. Сабаб дар чист? Масалан, ҳамун донишҷӯ ба савол зед, вай фикр карда ба хулосае мебиёяд, ки ҳамин дар ҳақиқат ҳамин хел аст, лекин барои чӣ? Ана барои ина донистан мо бояд нағза как илми худро донем. Масалан, физика ки мо медонем, кондитсионер барои чӣ ҳама вақт дар боло? Чунки ҳавои гарм ҳама вақт боло, вай хунук карда ба замин равон мекунад. А вақте ки батарея дар замин аст, ҳавои хунука гарм карда ба боло равон мекунад. Аз ҳамин сабаб дар фасли замистон мо гармиро ҳис мекунем ба воситаи батарея ва дар фасли гармӣ мо каме ҳавои хунуку салқинро аз ҳисоби кондитсионер ҳис мекунем. Чунин мисолҳо бениҳоят зиёданд. Агар ки мо тавонем ҳаёти ҳаррӯзаи худро бо мисолҳои физикӣ, аз ҷиҳати математикӣ ба онҳо фаҳмонем, онҳо албатта дарк мекунанд. Вақте ки ман дар мактаби миёнам дарс медодам, синфҳои 7, ман ба онҳо як рӯзи махсус ҷудо карда рӯзҳои дарси масалан ихтироъкорӣ пешниҳод мекардам. Вақте ки ҳамон дарс мешуд, кӯдакон аз хурсандӣ намедонистанд чӣ хел манро масалан ба дарс пешвоз гиранд. Инаш ки муаллима ман тайёр, ман ин корро кардам. Инаш ман ҳамаи ҳамин корҳое ки мекунанд, ин оғози як чизе ки дар оянда метавонад тамоми ин кӯдакҳоро муаррифӣ намоянд. саноаткунонии ҷомеа яке аз ҳадафҳои стратегӣ маҳсуб меёбад. Бо баргузор кардани озмуни илмфуруғи маърифат то чӣ андоза мо метавонем дар амалӣ намудани ин ҳадафи муҳим саҳм гузорем? Пешрафти ҳар як ҷомеа ин саноати вай ба ҳисоб меравад. Фундаменти ҳар як саноат илм ба ҳисоб меравад. Масалан, барои як саноатро пеш бурдан, мо пеш аз ҳама донем ки аз чӣ оғоз кунем. Мо бояд чиро донем. Вақте ки мо худамон намедонем, мо чӣ кор карда метавонем? Ягон кор карда наметавонем. Барои ҳамин мо бояд ҳама вақт барои як кори пешгирифтамон илм омӯзӣ кунем. Илмашро аниқу дақиқ донем. Дар бисёр корхонаҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ дар назди онҳо институтҳои тадқиқоти илмӣ мавҷуд доранд. Барои чӣ? Ҳар як процессе ки метавонад пешрафти саноати онҳо бошад, пешрафти давлати онҳо бошад, онҳо ба мутахассисон аввал меомӯзонанд, хуб меомӯзонанд ва баъдан ба кори худ оғоз менамоянд. Баргузор кардани озмуни илмфуруғи маърифат ҳам ин яке аз шохаҳои асосии пешрафти саноати мамлакат ба ҳисоб меравад. Мо метавонем беҳтаринҳоро интихоб намоем ва беҳтаринҳо ки пайдо шуданд, вайҳо метавонанд боз дигарҳоро тарбия кунанд, пеш баранд ва илму саноат ҳам пеш меравад. Яке аз ҳадафҳои асосии баргузор кардани чунин озмунҳои сатҳи баланд тарбияи кадрҳои баланд ихтисос дар самти илмҳои дақиқ мебошад. Яъне мутахассисоне ки ҷавобгӯ ба ниёзҳои ҷаҳони муосир бошанд. Боз кадом таҷрибаҳоро барои худ намуна қарор бидиҳем, то тавонем ба ин мақсад ноил гардем. Ҷавобгӯи талаботҳои бозори ҷаҳонии илм бошем. Забонҳоро бештар донем, чунки ягон самти ҷомеа бе донистани забон дар ҳоли айни замон пеш рафта наметавонад. Ва ба ғайр аз ин мо
аз илми информатика бениҳоят бохабар бошем. Мо тавонем ки бевосита масалан бо компютеру бо забондониямон пешрафта бошем. Ҳаминро дар назар гирифта аз рӯи ҳамин мо ҳаракат намуда ба пеш равем. Бештар пурзеҳнии кӯдакро мо бояд бар назар гирем. Вақте ки зеҳни вай тез бошад, вақте ки вай дарк карда тавонад илмҳои дақиқро, вай метавонад ки аз пушти худ масалан як каси дигарро дар ҳамин соҳа тарбия намояд. Мо гуфта метавонем ки донишҷӯёне ки дар ин озмун иштирок намуданд бениҳоят фундаменти бақувват доранд. Онҳо на танҳо физикаро медонанд, балки барои физикаро донистан онҳо пеш аз ҳама бояд математикаро донад, геометрия донад, астрономияю масалан географияю тамоми дигар илмҳоро донанд ки донишгоҳро дар ин озмун муаррифӣ намоянд ва соҳиби ҷойҳои намоён гарданд. назария ва амалия ин ду мафҳум ба ҳам алоқамандии зич доранд ва дар илм ҳатман бояд корҳои назариявиро дар амал татбиқ созем. Барои амалӣ кардани донишҳои назариявӣ кадом заминаҳо мусоидат мекунанд? ин ду мафҳуме ки ба якдигар бениҳоят зич алоқаманд аст. Агар масалан ҳастанд одамое ки назарияро на он қадар хуб медонанд, лекин дар амалия чунки ин корро ҳар рӯз такрор мекунанд, он қадар хуб медонанд. Лекин боз ҳаст ҳолатҳое ки он чунон амалияро хуб медонад, лекин аз ҷиҳате ки назарияро намедонад, дар баъзе ҷойҳо метавонад ки корашро пеш бурда натавонад. Барои ин ки мо дар амалӣ корҳои худро татбиқ намоем, ҳар он чизе ки дар назария ҳаст, мо онро аввал хуб дарк намоем ва онро дар амалия татбиқ намоем. Бо донишҷӯён мо аввал назарияи онро мефаҳмонем ба монанди лексияҳо, масалан китобҳо ё ин ки конференсияҳо мефаҳмонем ва ҳар он чизе ки мо мегӯем, он лексияе ки мо ба онҳо мехонем, онро мо аз ҷиҳати таҷрибавӣ ба корҳои лабораторӣ нишон медиҳем ва худи онҳо инро дар амалия мебинанд, бо дасти худ иҷро мекунанд ва онро хеле хуб дарк мекунанд. Масалан чӣ хел мо метавонем аз назария ба амалия гузарем, ё ин ки мо метавонем аз амалия ба назария гузарем ё ин ки аз назария ба амалия. Масалан дар корҳои илмӣ мо аз чӣ оғоз менамоем? Аввал мо мавзӯъро интихоб менамоем. Вақте ки мавзӯъро интихоб намудем, самтҳои асосии инкишофи онро интихоб менамоем. Вақте ки самтҳоро интихоб кардем, мо роҳҳои ҳалли ин масъалаҳоро мекобем. Вақте ки роҳҳои ҳалли ин масъалаҳо ба мо маълум шуд, мо усулҳоро мекобем. Мо коркарди дигаронро ба мисоли худ мебиёрем, нишон медиҳем ва дар заминаи инҳо худи мо чӣ кор кардем, ҳамаи онро мо менависем. Ва вақте ки мо навистем, натиҷаҳои худро бо натиҷаҳои дигар корҳое ки дигар олимон дар дигар давлатҳо дар ҳамин соҳа кор карданд, мо ҳарди онҳоро муқоиса мекунем ва вақте ки натиҷаи назариявии мо ба натиҷаи пешакӣ гуфташудаи мо бо амалияи дигарон дар ин соҳа мувофиқ омад, он гоҳ мо ба хулосае меоем ки дар ҳақиқат кори кардагии мо як натиҷаи хуб ба даст дод ва мо метавонем онро муаррифӣ намоем ва дар ҳамин соҳа кор карда равем. илм фуруғи маърифат озмунест ки пеш аз ҳама ҷавонони соҳиб илмро такон медиҳад ва тадбирест ки ба хотири тарбияи насли наврас дар рӯҳияи илмдӯстиву донишандӯзӣ роҳандозӣ мешавад. мавқеи мутахассисони соҳаҳои гуногуни илмро дар ин ҷода чӣ гуна арзёбӣ мекунед? ман бо боварӣ гуфта метавонам ки мутахассисони мо низ ба монанди мутахассисони давлатҳои пешрафта хеле хубанд, чунки онҳо таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки озодона метавонанд лоиҳаҳои худро пешниҳод намоянд, метавонанд озодона дар конференсияҳои байналмилалӣ иштирок намоянд, мақолаҳои илмии худро пешниҳод намоянд, чоп намоянд. Барои ҳамаи ин ба мутахассисони мо пеш аз ҳама иродаи сахту пурқувват дар кор аст. Вақте ки онҳо иродаашон пурқувват аст ва аз худбоварии баланд доранд, метавонанд бо тамоми
одамоне ки дар соҳаи онҳо кор мекунанд рақобатпазирӣ намоянд ва рақобатпазирии онҳо ин албатта пешравии илми онҳо мебошанд. Вақте ки илми онҳо пешрафт, мо метавонем гуфт ки ҳамин озмуни илм фуруғи маърифат яъне дар ҳақиқат як равшании аниқеро дар ҷумҳурӣ такон додааст ва мо аз пушти он равшанӣ худ ба худ равон ҳастем. ташаккур барои як суҳбати самимӣ. бинандаҳои азиз, ҳамсуҳбати мо буданд ёвари кафедраи физикаи ҳастаӣ факултети физикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон Сарвиноз Латипова. то барномаҳои оянда сарбаланду пирӯз бошед.